Itu tiguo. Mamugeithie kana matikamugeithie. Auga ina hinya mamugeithie kana matikamugeithie. Niko na kama irajitete monene wakuja hapa wote Mheshimiwa Ben Githae ojitiri andu aya moke haha mageithanie na kanua na mundu kifungo kimwe na rubo gia kanua alafu hiyo ingine ni alike Mheshimiwa. Asante sana Ben Githae. Asante sana Garoya, na huwa nafurahi sana vile mko free na baba yako, na wakati hata anakuja kutusalimia kule town naonanga vile mnacheza. Kwa hivyo hiyo ni kitu natural na ndio wega kuendanaga na musiari uguo. Your Excellency, hatuwezi tukasahau 1 month ago tulikualika kule Safari Park tukiwa na event, na kwa hakika hukutuaibisha. Ukakuja na ukasimama pamoja nasi, na ulipokuwa ukaitwa mahali bado ukatuachia Governor Wavinya Ndeti akabaki na sisi wakiwa na wakili wetu Ndegwa Njiro, na tuna appreciate sana vile umekuja hapa kwa Mlima kwa nguvu. Na MC akasema ati hapa wewe we Muthoni, lakini pia tunakumbuka ya kwamba Gema pale mwisho ni ya Kamba. Kwa hivyo tukishikana Kikuyu, Gikuyu, Bumero na Ikamba tutaenda bali. Kwa hivyo uko mahali ambapo panastahili sana, na hii ni jeshi yako ile mlikuwa na wao pale Safari Park, marafiki wa Garoya, na ningetaka kumwagi baba Gavana wa Inoro kithi mutimo wa Ithagarene ni mumwendete Njoroge wa Githiji wa mutingo mutigiriwe na guku kainike murekururia wanja. Nimepewa like 5 minutes na ujue hapa ni solo winning, so nikiambiwa 5 minutes uzuri yule pastor ambaye tuko hapa na yeye ni pastor wangu, my own pastor. Kwa hivyo ni kuna ritho onyinere ritho ona wauga ni jodo ngichonora ni wetukite hakunje kama dharau. Your Excellency, waheshimiwa walioambatana na Your Excellency wakili mtajika, maaskofu wote, itifaki kufuatwa, Bwana asifiwe. I'm the only standing governor bila county, without a budget. Na nikitoka pale msijaribu kuniomba pesa, wenye pesa wako hapa. Tunakutana nyinyi Inoro TV every Thursday and Friday. Bwana asifiwe sana. Kama ungeniruhusu tu Ben, badala ya kuimba wimbo moja, mimi ningetaka kuongea na mama bibi harusi. Dakika moja tu. Nimwambie hivi. Mama, umepewa kipepeo. Kipepeo kinaitwa wacha? Butterfly. Umepewa kipepeo mikononi mwako. Waheo kihuruta wakwenda kwa kumaito na hinya wa kihuruta kiwokoro kimoyo wi moko-ini maku. Tungikuria kana gifuruta kihuruta kimoyo utwire ni gikuo no kuhinya utune kindu gikuo. Twakwira ni gikuo no guoko ogwika atia ugutambarukia kiumbuke. Ndaugo guo ngiaria tondu baba witu nirigite kuhikia mutumia o togo ithe wa Garoya ahikania. Na no nyende kuga atiriri, wendo wa ciana ici we moko-ini maku. Ungikenda ciana ici turi kwendete hinya ucio wothe ni naguo. Wenda makumene hinya ucio wothe ni naguo. Ithuĩ na ndisori muno kwari uguo. Tungenda kuona baba witu. Tungenda kuona baba witu ucemanagia nake Nyahururu kana na Ikuru tondu mutumia ucio ahikirie atwendete. Hello, nikio ndauga uguo na nĩ wega nĩ ũndũ wa kũhũthĩra kameme ka mũheshimiwa. Ndauga atiriri nĩ twagire kuonio wendo na no ndihoe nduĩke mwana waku tondu wĩtagwo Margaret Njoki Tama Mwitũ. Ndenda kuona Mwitũ goka gũkũ tondu ithuĩ tũngĩenda kuona Mwitũ
tucemanagia na Kĩraikuru kana Nyahururu tondu twagire wendo wa muciari. Koguo Ngai akũrathime muno na umenye gĩkeno gĩa ciana ici kĩ moko-inĩ maku. Haya, rĩu twagera raini ĩyo ya kũraihia ũguo, ona pastor nyendete no ekũndunya na ndirerwo hena ũrĩa mwagĩrĩirwo nĩ gũikara. Mũrenda maikare haha wa Mũting'oe ĩka ũrĩa wĩkaga ndagĩka ĩmwe tu. Asante sana Mwathani agocwo. Njĩtagwo MC wa Mũting'oe na ndĩ mũrata wa Ngaroia. Atumia mũrĩega Ngai witũ amũrathime na rĩrĩa mwaturia ndu cianyu Ngai aromũiguaga. Thank you. Njĩtagwo Daudi wa Chris na ndĩ gũkũ nĩ tondũ wa Ngaroia tondũ nĩ mũrata wakwa. Niĩ nĩ njĩtĩkĩtie Ngai nĩ arathimaga, twanĩrĩre tuge nĩ arathimanaga, indo ciothe njega ciumaga kwa Baba, ngoma ndarĩ kĩndũ onake nĩ mũhoi, angĩkorwo nĩ kũrata. Stanza moja moja. Mwangi, stanza moja. Njĩtagwo Mwangi wa Kibo the teacher. Ngai we niwe mũndori kuma rĩrĩa ndaciarirwo, ngĩkinya gĩkinyo kĩkoragwo ũnjũthĩrĩirie, gũtũ gwaku gũtanarĩkia kũigua iyo yakwa, ũkoragwo nyitĩte macokio na guoko. Asanti Konde. Njĩtagwo Charles Konde. Wendo witũ wĩ mũrĩoi, wendo wa mawe samai ukira njohi na hiki. Ngomboka ndena mane ngomboka. Wa haya twende. Mũrĩega inyuothe, njĩtagwo Pastor Patrick Mũnene na jina lipo ayule aliyenitangulia, nguvu zake zimezidi kupita kiasi, adui wanaponiangalia wanashindwa kule watapenya pia, ndiye Yesu namwangalia, Emmanuel kiataloni. Aya leo haha aya ni yale yao dodo DJ oyo no aja asari ate modo ugothoira nitake wapi duri ya waja asari, our own star here. Modo dhoire no tamorogi ocio takwendagira wega, ndariki genyo na kereko mondo ciatange kuigerera, rĩrĩa mũraria rĩrĩa mũranyua kanyoni gakwa wĩhithahithe, na rĩrĩa ũkwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto. Niĩ njĩtagwo Wanja Asali. Ndũraga njugaga mwanake atĩ mũrwaru, no nĩmenyete mwanake atĩ ndũrĩaga, ũkarĩa mũgũka ũkanyua gĩkombe ũkanyua kanuthu, ũrĩagwo nĩ rĩkũ, ũnyuaga ngiri ũkarĩa 50 atĩa ũkarĩa ũcio nĩ ũrimũ. Thank you. Asanti. Rĩu ũyũ nĩ kũrũga Wekomadia atutethie tugakene enyondo ici thambia Ngai gũthambĩrio gũkũ kweli. Aya sasa, kwa sababu ya protocol, this is a very senior reporter, very senior mtangazaji kutoka Inoro TV. Lemamwadete Jororoage Leji Ngirai Gabijigwe. Sasa Joroge, kwa sababu sasa tumeenda kwa next level, ukimaliza hapo pengine ni pako sasa. Wapi makofi tena ya Joroge wa Githinji. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, wakili rafiki yangu Ndegwa Njiru, na waheshimiwa wote walio hapa, viongozi wa kanisa, na sasa kwa mgeni wetu wa heshima Archbishop Ngaruya Junior, Ngaruya Senior, rafiki yangu sana, na bibi yako Margaret. Hawa wengine wote, Bwana asifiwe. Ngai nĩ mwega
na hindi ciothe hindi gwikarite handu ndaigua maiga atiriri kaka mundu akagoge kanini atia mimi ni mdogo na si ni Mungu amewapatia TV kubwa. Asante, mimi sijakuja kuongea sana sababu hii ni siku ya rafiki yangu. Najua rafiki yangu tumetoka mbali na pia jua rafiki yangu hapa anaitwa Garuya Junior. Leo sitaki kuongea maneno mengi. Mimi niko hapa kusikiza sababu Monday lazima niseme walivyo. Ikiwa mimi kugatika uga Monday. Ndipike bikireria ta inywe. Nigetha tukimura temura muri ora kurari. Taindira mwe no kurerio maundu tukamuramu. Ni mwe yatekera ko muramura nanie. Ngai wangu ya murathime na mwende. Muge na weekend njega. Na ndi mu Catholic koguo hindi ya kwinyerekia. Tuko Lent season tutiraria muno no guthikire. Ngai wangu ya mwende ringi na hinda riria marumagirira uguo tugaga kwinyerekia muthie na mbere na kwinyerekia ona ni undu wa bururi witu. Na bloggers nitumwendete muno na ngai wangu ya mwende. Asante sana. Nigucokeria MC of the day nigetha agitithika uhagi tuonane Jumatatu.